Mana turagushimiye ko uduhaye umunsi w'umugisha icyubahiro n'amashimwe n'ibibi byawe. Mwami ndingingira mwene data umaze igihe mu kazi akwinginga kugira ngo umuhe promotion ariko yarayibuze. Mwami ndasinze kugira ngo umukorere igitangaza umuhe promotion mwami. Hari abifuje mwami ko imishahara yawe yaguka. Mwami ndasinze kugira ngo wagure imbago imishahara yawe yongere mu izina rya Yesu. Mwami ndasaba promotion ku bantu bawe mwami. Hari abatangiye business bakabona bigenda gahoro. Mwami ndasinze kugira ngo wagurire business mwami. Ubahuze n'ama opportunity atuma baguka mwami. Ubahuze mwami n'ibikorwa bituma bava ku rwego rumwe bajya ku rundi. Mwami ndatura kwaguka ku buzima bwa bene data. Reka umugisha wawe mwami udukurikirane. Kandi mwami Imana ndasinze kugira ngo uduhe kuba responsable mwami. Uduhe gukora kugira ngo iteka Imana ibyo duhawe mwami tube abizerwa. Urakoze mwami, urakoze kubw'imigisha, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze gusohoje kugira neza kwe ku buzima bwa mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Amen.